Sanibonani-ke igama lami ngumjozana ku-Facebook ngumjozana naku-TikTok ngumjozana. Namhlanje ke ngiphethe amaciko amabili-ke iciko lokuqala-ke umlabalaba lapha athi khona ngikhulekela unhlupheko, bese kuthi iciko lesibili-ke uSkhwebeni lapha athi khona-ke umjolo. Ngicela ukuthi-ke nibalalele abafowethu-ke amaphimbo abo nokuculo kwabo bese nikhethe ukuthi-ke nihamba namuphi. Nangu-ke umlabalaba. Mlabalaba ke lo ethi-ke ngikhulekela unhlupheko kanti nangu-ke noSkhwebeni. Andina kulunjolo salana lona wega notalelo nebona tshumisa tshena nethanda bada bamata nebona tshumisa. Ingabe uhamba-ke nomlabalaba noma uhamba noSkhwebeni? Ngicela ucommente. Ngiyabonga, danko.